Saya dapat nombor 10. Hah? Saya dapat nombor 10 dalam kelas dalam tingkatan. Nombor 10? Ya. Power lah. Waktu tu lesson yang saya belajar, when we are the lowest in the class, we are in the right class. When we are the top in the class, we are in the wrong class. In the wrong class. Maksudnya apa? Okay. Benda ni adalah relate dalam bisnes. Relate sangat. Maksudnya apa? Kalau dalam kumpulan bisnes adalah kumpulan kawan-kawan, kita yang paling power, kita naik Honda City, kawan-kawan naik Saga, naik Beza, kita the top in the class, we are in the wrong class. Salah circle. Kita akan rasa kita paling hebat, kita paling power, kita akan buat lebih tak kan? Kita dah naik Honda, dia orang naik Beza, naik Kancil, naik Viva, kita dah naik Honda. Gempak lah sebab we are the power in the class, we are the highest in the class, we are in the wrong class. But kalau kita naik Honda City, duduk dalam circle yang naik Merc, BMW, Range Rover, Ferrari, we are the lowest in the class. Dalam circle tu kita paling kereta paling cikai. We are in the right class. In the right class. We are in the right circle. Sebab waktu tu apa kita akan rasa? Aku tak boleh ni. Tak boleh jadi ni. Jadi ni, aku kena belajar lagi ni. Aku kena workout lagi ni. Tapi kita tak sedar. Sepanjang tahun dekat tempat tu, saya tak sedar yang saya duduk dengan Syasha, saya tengok tiru karangan dia, tiru kerja sekolah dia, mana budak power sejarah, saya tiru nota dia orang. Tak sedar. Saya sedar saya top 10. Oh. So macam, okay, kalau aku belajar betul aku sebenarnya. Yelah, sebab kita tak rasa pun kesusahan effort nak belajar tu, sebab circle kita tu dah Sebab itulah when we are the lowest in the class, we are in the right class.